pasal SLC kita tok ga Eban Kentiu Klem tok gani kani ga award jingiro ga West Madan Social Club pada ini award kam ga nuksau punchur ya PKW dikena skor ke pura hak putih yoman PKW cekmat the congratulation ya baik Srimati Eban Kentiu Klem ko the pass ya ga SSLC awak dia kan luar when some person but eu belah ke kuku belah jadi lain tu yang dah boleh pergi yang nak kuku cekman congratulations Nafti ada nafti gini tu katu yo pa yang saya awak di guar kata tak gua pas ya ka HSLC Ohi Nongplo dan bentar kali ka awadi guar yang Ohi Nongplo kepada ma MDC netai nawar West yang hati Play Secretary Wembrom yang Muslim West Club. Jadi kau buat kau ada York kau yang certificate of appreciation award to Shri Ohi Nongplo for having successfully completed the higher secondary school leaving certificate examination at securing first division from Meghalaya Board of School Education in the year 2022. We wish him success in life. Kejeng kerpat ke yang ngaya an leyok bikin dia award let. Tentu ya pi yo unang krek sitom pi tak kepure keputi ni bahak. Lem kejeng krek sitom empoi sewan. Tengah sesi sin kerpat ni pi. Bat ya baru lang ikon kelut yang kan dekat Muslim yo krek sitom kejeng pure puti ke yang pi. Yo siaw yang penting ke wong. Upay sa katong taduk di bulu di krek sitom. Di bentai di daw kapan di piwaro yo di krek sitom yo di kami yo ni ma Ohi Nongplo dia buat tulis pun. tak tu poy sa wali tak boleh poy sa gani ka pas ya ka Bachelor of Arts ya ka Miss Srimati Vanisha Papia ka pa yo het no sa ba e gani ka awadi boleh Kublai yang nak jamit, kini tak nuksa gobha liok yuyo. Ya pergi kena kudang kurai putih, bagi nuksa gobha di kelab penyu ko, mampu kata ko kunculur. Ya bukan yang bercerong kau di kurai putih mesti kenui. Di kublai si kau dia ada Vanisha Papia, mampu gobi nuksa tak cerong lagi yuyo kita ni ka awal, preswa. tak tu skubut ka awadi do ka Diamond Papia kerpat ya ma saron paswet ko ma kondisi yang sama cim ye gani awadi yang yang sa Diamond Papia halo gani ko buat sam jaga ka Diamond Papia kepada pas yang Bachelor of Science in Zoology honors subject skor by yang first division sejisen ya kini kon yang bercerong dan yang yang bercerong senyawa
congratulations ya thap kiki ya kani kepon yang ciong kawadaya ya kani kawat. Sekali kubi, wah kani kawat pada ada Shri Amandan Danio Dan Novo Lydia were passed a Bachelor of Technology in Mechanical Engineering scoring first class from National Institution of Technology, Meghalaya in the year of 2022. Sechisin, tapi ya umi kenro yang kecil. cho ni ka pod de iya gini ka award dan negara yang igam klub ni ciketin ya pi ni sanmut ba nang kerku ya pi yo nang live ceprang ka pure ka puti yang pi ban kam jule nang kerku ya pi yo chai ai nang play sibun ma dia cimetan